Kwarani Nteto choero da Ithatu na dibano ntubokona kanyana kwatanira na one kenda kumyithia cio na ini cio tutugirite urito Nteto chetu orobwerwari Wariaro report ya mubangiro ya mbeche chemero gutira nyuma ya MCA kurema kungana ndeni ya mbunge ya Meru. Roro marukire mutungiri wa baraba ingi ndeni ya kaunti ya Tharakani hivi kuwa ububulikite n'umutubu wa siasa cha mwaka ya 2027. Wabunge wa Meru gutirimana na CS Lentori na kwaria mirandi mwanya mwanya mwene ngotanirwe Meru. Akari kuma mara kori thirikari Rais Ruto kurukiria mutu yo magurui yende guru. Unato madidi warobwerwa ni Maureen Komen and get of PHINEAS. IMAANA tuteo tukwata na era mwang kamudia na wakithero kilo nyume Nteto kwena kinyaka lono na Nteto chero Ithatu ikamberia ta ichuchongwa tukamberia na tinendi ntuko ruare igo kare kandene ye karabimbonge ko kare na ruare kwariria kigina kia thirikari kaunti ya Meru nekyo annual development plan nende onto butumbire kwithira bugita na mbere kumania na MCs baraba kare mbunge kwithira bariba kai bobudirite bwekare kaurine nende kinyemzi wa koloto kirenya mwenda dirite itara kiati MCs baraba nende mbunge heuna nende kaitene kaka na baraba kare go kaitene kaune ndi batiani kwariria ruare ro budgetira nende ni bilion 20 nyara nende dirite gita na mbere na kuwa bone kuna ni yakinya kaunti ya Meru ikendeka kwithira kyodona na kia bilioni 10 kenda kuingia becha hii mudhuri muri ukikato ambiri ichio Jonaro County Assembly ya Meru yakobati kwa lile mbango ya thirikari ndio mitaratara na ulitingugi twetuga atumika mwaka twitire tyo thirikari twangirije 43 mwaka ngirije 44 mpango hiyo uitwa annual development plan hiyo ina mipango maendeleo ya bura ya bati wita maendeleo ya bati ukarika Meru County mashigo bunge yetu ya ward maendeleo yako ya bati wita no sibitari chietu nate kubati ukarika barabara chietu nate kubati ukarika na imbeche igana twatumira machukuru yetu ya ECD na kuandika arimu na kurea michara na Nteto imo ya yu so document hiyo kwa nao yitwa ADP ni document ya maendeleo ya rabati ukarika mwaka yu wa 2023-2024 financial year ino itawa mwaka yo thirikari indi kinyume mbango litu kuthomwa na speaker Ibubundi kwa kanye MCA baritauge bwao for the Meru County Annual Development Plan for the financial year 2023-2024 which report was read off the table of the Honorable Assembly today Wednesday the 19th day of April 2023 during the morning sitting. The motion is now arrived for debate. Members wishing to contribute MC wa korota mwenda kirinya augarwa ruru rutumba gwetana mbere no MC bate ukari kuba kungana. I strongly feel that Honorable Speaker, the constitution of this house does not raise the necessary quorum to discuss such a weighty matter as of the county annual development plan. Thank you. Onyume ya gutarwa bonekana MC 18 naki. We have the quorum. Honorable Speaker, we have 18 members present. We do not have quorum as of yet. Kitumi Speaker arongekera mbango jojo. Members, the House stand agenda to Wednesday 19 April 2023 at 2:30 p.m. Na nandi mwenda kirinya na ugete kitumi kya kurongeka mbango jojo nembi. Kwenda heshimiwa bonde ba wa nafasi. Tuthira tuna nafasi yo chunkuna document ino ndu na penji kithumba. Tukarande tumechunkuna o mheshimiwa ageta kailia wodine weri maendeleo ngwikiro barabara kanari unindwa wodina ndwa mirite antu bakwa ba wodina document yo ya annual development plan imbeke rithima kanari abyo bimbeke ribi kwana ibi ana yabira mwenzangu ekeri no ntu no mwanga kekie Meru no tuga yitite atia ya nene kenda namo utegethire kugukira na inya kutia nange kwina mina inya
kuringana mubanga jonga bana kawira mwangaza waugite agatumira bilioni 22 mwakene jwa ke thirikari twetete na nandi kiro kira kinene ni giki annual development plan ibangi kutumira kuithira ekethirere 22 billion ke 22 billion Meru County irayona ni about 12 to 13 billion kuma ke national government na ichichera irore mwe the last time to receive nyamanto mishara was December. Na gavana Kawira ariwa agatumira bilioni 22 kiuria kina kinene bilioni 10 kethore kiumana itukwenda gavana a elaborate boya deficit ya over 10 billion ina deficit ya uri itukwenda kumenya kethira ni antu ba tax on kuluki kana ina thirikari ekaomba kurita 10 billion deficit ye yombete kubangwao so uninkero amye muswada yura ndiro amiri nonto katukwenda sabotage governor kana tukumena governor katoro amiri nonto itukwenda governor tu kara ande tu elezana nonto manto ya nyaya ya batu kuitharo yena gintu kiwito consultation no mwanka to the consultation tukaira nao nonto ko physical planning kubanga na 4.5 billion utumirage 4.5 billion kubangania mantu Nteto ni ndekere nyamwenda ntekonege kutunkuna nkuruki aja ni onyongwe bwerumite wa yake lands physical planning housing and urban development ke ministry u kubanga ke mantu no ya mbeche nyingi kabisa chitete kubanga ke kwa tu kabetumira 4.5 billion kubanga ke brande to yetate kwa tu kubanga ke mantu iko tumira mbeche nyingi zaidi eko execute manto yara kwa tuika mumero arare kubanga tuwe waka nyumbe ku igotumira mbeche nyingi zaidi waka nyumbera tikaba nyora kete akubanga ku kiure kire kinene akombikana TMC ba Meru bombo guruki ndole manyamanya mbunge neje itiombeto chunkuno bwega ende batwe tukithoma document ya CIDP bukaretero IDP kiumio kiu bukaretero account physical strategy paper kiumio kiu na burenda mantu yonthe tuyaelia na ntuko oithano kana kiume kimwe na tukulukia yo yonthe ori mukenda turo tutindro ene na governor I mean it could make sense unenkerwa wo mumeru ginya wo ore MCA county assembly unenkerwa document ye na page manayana na engine we CIDP page manayana uretero county physical strategy paper ina page kithumba uretero budget inkiripotera Weru TV bitamuthuri murioki Aro umarokete na ndea mutongeri wa baraba ingine ni mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi wa Justin Kithinji ya yekena mnoya savia na tararetie madhina ya redirete ya kiuma na kianwe kudira kebela kwetine kibaraba ingi akiria savia uwete yu ni mbango yu akidurano ke mwaka ingirele mirongo na mwanja kiwa mpukarikite kumania na ugene na kinyamuronga moyo ngabana wakaitene kamuthomi njoki na rasavia uwete ya kulukira yano ntubako atambaro Patrick Mnene wa mbunge wa chuke gamba ng'ombe tuika gavana wa county yonto brawete nyedera kwa belwetene buronga mayoki otedera yuchincheke Samuel Mishima na kulikidia kuringana na MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea ora arutarutitwe gitini kia mutongoria wa baraba ingi karoni kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi mathina make na utongoria bwa kiama kia UDA kaunti no mariumaniana murugamo wake ukonie cheche cha ugavana mwanka wa 2027 ariuga gavana Muthomi Njuki nwe atomete MCA barabangi ba kiama gikuku murutaruta gitini nuntu bwake kugwata mbaru mubunge wa ichigo ya chuka gamba ng'ombe Patrick Munene kirigo chwa itikia ugavana kana kweja na mwerekera wano aringi kura ba ichigo ya chuka gamba ng'ombe babateri ku watambaru ara akuga onto bobo ibodhoriti gavana Muthomi Njuki akiuga amona kuigwa Njuki na kurikia ipindi yake kia ugavana arenda kuigwa are wewenka abateri kunenkanira mwerekera wa ichia cha kaunti no ariuga wena rutete wera iri na maumithio ta mutongoria wa baraba ingi wa kiama giku na tirauna gituminwa akiriko ya kumuruta gitini kiutha tena matheta marama iritwe obichini ya kiama kuti motion wanayo umwe wanaletwa wa government yugwa kintu kikiripo ni siasa cia 2027 nukumeana cwa gite kia deputy speaker iki aurire na cukire na ona gite kia majority leader
mwanko riria nambiririe gusupport Patrick Munene tukwambiriria kwina ntumambiririe kwa nataka tukwenda kumuruta othamakini wa gweta kwa Kingpins machuka na ndo bothe na ciambiririe nuntu ningeririe gutwithia muno ngeririe kumenya ni mbikire na thina guti bantu bakurwa wa na thina lakini thina ni kuya associate na Patrick Munene nake no akantuma kumwenda tu nuntu nake ni muntu kumarutira wira na ni muntu antumonaga. Ariuga gavana Muthomi Njuki na chugitie kurwanwe kinya mbere ya kithurano na kinya nyuma ya kithurano amwandikira ura ari mucindani wake ari murugamiri wa wadi ya Magumoni iri njira ya kumuthiria gichiacha utebunge cinda muntu acho kana nkora wira kare to wondi yaku ai wonda administrator na kana mbiria kwanga ku akira gantu kurwana gavana riu ino ni mchezo mubange lakini wewe kwa uni nkumenya gutigwo kathie nuntu ino ni chumia tane abaya kana bebuga maita mengi ende ariuga gutireke makania ka mugiria athimbere kuwata mbaru Patrick Munene kiri kweja na mwerekera wa gichiacha ora akanenkera aringi kura bagichigo eke achuka igamba ng'ombe niyo ni captain ore orinde tembrige njira yugaga Patrick Munene auga na kwenda gite kya gavana ngamu support nangacoka ngauga ankiuga te ukenda na support muntu ungi unuaga atwira tu support nuntu nani na imani nawe nimbugete nwanga support Nkuruki ariuga gutirekyo akariba wadi yake bakaga nuntu bwake gutunywa gitiki kya mutongoria wa baraba ingi akiugaga kiuthati na ogu nakaona kanyaga kubathetera Nkuruki ni kirathimo na njira ingi nuntu riu muromora mwobe utaragia ngaragia na ni menda kwindikira the people's majority leader amwe na ogu ariuga gutire ndwa akarwa na gavana Njuki kenda anto bake ba wadi ya Magumoni bathimbere kuona uthina mbere kuma kiri thirikari yake ni MC wa Magumoni bekarita muntu muko mugure riu muntu mukae mugure akena twika matekwerano na murume akena banga kumiria igicuka ni kwenuka angithie na ciana ni gacoka ikamucumbura muno na ikamuthinia muno nuntu agacoka erewe utena gintu ana kyo ucirugira riu niyo nkaumiriria kabisa kuruta na kurutithania na thirikari riku nikena tuma Magumoni matetheke lakini wegoro ribo wata muntu mukoyo bwa akorwa Kenya rirwa meacia na icio kaiga kinya bantu igakora na cia kora igatethia ngina na rĩci ambirie gũtethia ngina ithoa macumburaga mbagĩrĩria kuthia kiugaga ka ngina makugwatana na ciana mamutesa nina wĩtĩkio ntuku ĩmwe ya ntuku kanya kau gakinya. Nkiripotera Weru TV kuma gĩcigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Ngena kuna ati bunge ba kaunti ya Meru ibethirite ninde bakilungaira minister warimi handeni antegura Kenya medical ndeni obichi ye Kenya mba ya kilimo house na bethirite bakiara kimirande mwanya yerekethire kiguna Meru amuna Kenya we bongo tendero kiratungeria ndeni ya kaunti ya Meru Boniface Mongera katwendetwe Kenya Njore egikundi kia bunge ba Meru ya Meru Parliamentary Caucus gukorokira otogiro mukarigite omuru bona mugambirende kiri na monini owe bwana John Pomwirigi ibere kithirire bangi kiri karone binebe ministry oremi aja Nairobi karukiri gatetiro obobwega kenda gweto kubiria ntubao bakona nanwe ministry meja ndiro nekenya bona mithikare ntore omubunge onthe no kari amabataro jawe jere akwenda jaingwa. Thank you bwana chair. Manto jamberandi ya maendeleo ira thirikari ya Kenya Kwanza ikire kagitani ya campaign rutero wa Meru amwambirandi rigatete na kurunga mwaka gita karaja ijamwe yethiro ja kiarerwa Tukwale muno mantu jakonie mantu ja irrigation mantu ja roje tukwale mantu jetu jale jakonie project chetu chiondire ciambiritwe area cietu mbingi iciithirite cie fertile lakini kugethea kutena ruiro kwana mantu yo tukumba kwethea tukiyariria au ikenda tumba kwethea tuikuria urimi bwa imera na rora ndene ya Meru Nkoroki Nteto cia kwagirithi kugunithia kimera kemera ningi cithiro cikiarirwo na wingi ni atongeria mono bakumorotero nyambene inkwariria mantu ya antu bakwa muno bara aingi bamira mantu ya research center mantu ya project cietu ira ciambiriwe ni ministry ni waziri babange bari kumbera itathia ngwe waziri wa agriculture ngwetikia crop for agriculture na ikia tumitomba kwetha tukiariria na inya bureka omba kwethira etetheru na pura arimi betu bakomba kwetha bakim benefit na biashara ekwendemira na inya burora akomba kwetha akia ile ke kateos barora bomba kwetha beate ate ka kimera ki kere nabo anto bakumarotero southimenti ibaire bakethira beguniko obubwega
na manto kathetindo kuma kiri ministry eje CS au confirm tauria ugire ari Meru ntuku Ithatu ithiri taito ya marimba akanenkanira within 14 days tauria atigire auga agochoka tukurekania tukathingata barabara kana tugagikisha barabara iria ciambiriria ndene ya South Imenti taimwe Nkubu Lubiri Kithirone KK Moroga Mara Mitungu nayo tuone ikuthira ya South Imenti ikona mbo ijere toda twije nare bagaiti nare Mitungu Murone Rutelene lwa aboge tagaiti na Igoji East pomba kwitho bakenda mbo tugutwika tukae wambo na tuchoke twewe coolers cheria no tutweneria riri ingi mono na tukwewa promise nene muno munene twa lintu lya kendelea twa tikutiatira wonka barabara yari ya contractor kango ndochokera wonka barabara yari ya contractora akawe akatetwe thirikari kurikia ngwira arinyo kunya barabara ire turakwiro ya kunene St Anne kagaene miomponi ya contractor nengwitike ninye miathene ina contractor ya na tukura tukaya wambwa ho kinyege mbese nu tukona mbwa uhiri na mirandi yetu yonde yembe kinya murandi wa weria wikangeta yukathiri wangu wikendea arimi bombo tethu oba komba kuciarithiria riringira kureta kuo mpongerie ejo ngwataniro na gucokaniria atongire bonde bakaunti Meru amwe Nteto ngio kari igore metha are bakionania ngerekano injega ubuga kumarotero atigania East nya kumarotero atigania West ibamwira witikire mutata na kwithia mpatho ciao utindo ereo emutunga na mporo nibura mathoka ya kiondo kimwe kiondo nete kuringana nthikira na kwankora kwa ntubatiania East na tigania West wona mutunga utindwa twinio ato owaita muntu weta kuruta statement against mutunga owaita muntu weta kuruta statement against mpronto aburi nonto number 1 akakutha kwe muntu urayirite mbacha kibuni kendaro mutunga utembacha rengi akatha kwe muntu rete kwira mbacha kire mutunga kendaro mpronto aburi utembacha rengi na katia tia kona mpronto aburi utithinereo mpro abura i mwana wetu kututina thina atoki akinya nini na weta ntu endelea kwa rimantu Minister Franklin Mithikolentore na gongero bubogane atongere baba no tubako bareta amwe arabugira gukurukira we bena weregero bakomona Rais Ruto mweri joto etete lakini kankwenda kuiboya no twako yukia the lindiro ya kuona batu tukubakwasesi wizara ile ingeboya na muno kwithira ari link yetu kiri ofisi nene ya president ndenda Meru bamenya CS wetu agriculture na thithetie mikakati miega muno na ya guhakikisha Meru ku benefit kuma gikigina kia national government kiria kindene ya ministry yewe mwaka juju kithira Meru kithwe kuwatana kabisa nonto tebange bakathia ciaza cia Meru ni atongeri bapo kona barea na nyume kumaka guchine kiri ministry joremi ebugire tariki 3 mweri joto etete bakethero bagita kinyikinyi kiri ministry yako na barabara kenda weta kuthuriria Meru nke reporter Ntoshauru TV kumaje kingine ngine kile kimushimo cha Nairobi mbita Boniface Mongera Ore siasa nendi chigia kaunti ya Meru yo namna kinyoto Meru bombe cha bodirete igeta na mbere atungiri bedirete pakirita ugebone ndi ukunie ontobo wa kibari ria ora wa RMC wa wandi aruirero rera mutu makalembe bedirete nendi akiwa na kuwata mbaru ogambe bo Mike Makarino koni otumiri bakigina kia CIDP na robete kitambe chitedra chitu mara boya ni kava kinyitike dire chikinya kaunti ya Meru akiwite batire kwidra igeta kimirandi itinaguni kira Meru baribombe Ondi siasa ikoni maendekethia moyare ya kwirikania kirikiri mutaratara wa thirikari yo CIDP letete miario kiri atongoria bamwe kaunti no ya Meru bakiolota gavana Faith Kawira Mwangaza riure kinyawe ni MCA wa ukanyumene rwirwarera Peter Mutuma Kalembe atiti kinyawe nyuma urwariria gavana reka kwa irianto ndinama angoda kwira Meru CIDP in our final stage
kukuruko ni assembly na hii is about scratch my back, I scratch your back na tutikira tukiona amantu akithuka na inya wo mumiru teko tumiria gitaru muno ukiga na meya na ukiona aja imeya tureja twakwira ng'ombe ni kuguro cha 1 billion no ng'ombe urokendia no mwene kugura so tutoriti ria tukumara tuka raise our voice tukiuga 1 billion kethe giti geke county ndinama ibatere kugurira muntu wonde 1.5 million no that is turanto banga na 15 million we are 1.5 meru ake we are 1.5 million so ngavana batere kugurira muntu wonde ng'ombe nondo ukaruru bora ngavana kwenda kuchetha arenda kuwethia nturu ngegure kinya cyare gokurukwa kaniche wega changa utekaniche yumbo changa mbecha cha kugurira antu ng'ombe ndina ma kwenda kuthithio ukaruru bwawe nikenda mbecha county keke county egitwa kwa mbecha iu icho chetete kugura ng'ombe through Korea. Mkuluki Kalembe akiwa na kuwata mbaru musiasa wenkuma Meru na mutheteri wa yoto bia ntubama wathe Mike Makarina ati mbese yite batu kinya county ne ya Meru kwethuru Ithatu mekaburia ibati akithana ndi keki nerirwo na ndiga we equally ngavana inyoga itie guru kana okenama ukagurira muntu wonde ng'ombe tonga mbecha iu itekuru kuinga ni assembly no ndunya to ugatea no tumire assembly baragukira no tumire MCAs baragia barindi ko batiumia ku raise their voice ibi tumona mwangira thaa inya no bari kuruti nyaka ncene na ndi mwangira iba kurikirwa njara kenda bono bakukana miri so ngabona buru katukwire tuitayari gusupporta Makarina na tu support kwitho twimbere baraba akaiba kwari na baraba akaiba kwira antu uma ende Ameru atukwenda kubwira uma bungwa twikira murungu ndinama mbeje cha county itumba kugura ng'ombe kire antu bakai ibatere kugurira antu bonde abungi Kalembe 2.4 billion is not a mbeche inkai na ngavana uchonde akoithore na chio kuthithia Nteto iu ni gutonga na twindi twakira nyombo muntu milioni mwe no ndotara mathabu kuria o nyombe mwe i 1 million nyombe bedroom ijere na ina equipment furu na inya sonde gukuna ntu kwembere kenda wamberia kugita kusoya nyombera wakiro ingavana ko twindi tukwenda wakiro nyomba gavana no ndui mami wethe twinde otuba wakira waka utiga wangi na ta wetho twa itire tukugita ushuru Reportera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi tudre nende tukinoka anini ende inchokerete ringi yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runduru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Poshmark Meru College turi mutindo jo Kangangi Royal Business Park ngorobene ya inyanya mwikano jo Mega Supermarket mukana jo bichicha NHIF. Poshmark Meru College nituku kugwata ugeni kirujukani bo mwaka jo Anglijire mirongo ere na Ithatu burabwetete na mbere nituejanaga courses JG School of Hospitality kana Urugi, School of Cosmetology kana mantu ja urembo, School of Business and IT biashara na mitambo ya kompyuta, School of Fashion and Design kana utumi na mekire na School of Civil Work mantu jawaki na ubundi nitujuka gyari twabara batekinye tengrindi cyo gutonya university nituwejanaga courses cha computer kutemare ikiri alitwa diploma na gichunje ke 80 na madomo jetu ni jaotea na ubundi kana practical. Poshmark Meru College nituchwa girali beto internship turena nyomba cha kurara na mali jetu ni cha kunganira mubuko jwaku kumenya manto nkuruki na uturiongira obisine chetu kana turingire thimo iji 0719244244 kana 0718
081317. Poshmark Meru College. Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi nukanywa chai? Kinya uni ntenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama, eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria. Mwarokwa. Eria ne lisha. Turugiro nai. Lisha? Orai. Ndabu. Kunda kalia ka. Kinyego no kwenda. Niyogo. Ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma narwa? Eria teria. Eria ne lisha. The ultimate dating show, Hello Mr. Right, is back. Season 1 was hot. Season 2 was hotter with charm. Season 3 is a volcanic eruption of entertainment. 16 single ladies, 1 bachelor, celebrity guests, relationship experts, and celebrity host. Jump on board the love train. Hello Mr. Right Season 3. Unmissable. Premiere Saturday, May 6th at 8 p.m. on Rainbow TV. Stream it on Star Times On. Star Times. Enjoy digital life. Nuthiriti kigiro gikisia sina no guchwa skuru ukamaka kairi ni untu Jordan College of Technology Thika turiaja ni untu bwaku turi na courses nkurukia 80 ire chitikiritwe ni thirikari cha diploma, certificate na craft courses kiri mathomo ja journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion and design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology, short courses, driving na inge inyingi turi na aritani bena utiabungani irasibye kinande byo kuthomera na nkuruki nitukuragia iyewa biaritwa na skuru yetu iri na riera riri gara kuthomera mareije yetu najo niza kuguna mubuko jwaku ciandikithie kiri uandikithania bwa April na May mwaka jojo bravo ititana mbere kenda kumenya manto nkuruki turiongere kiri campus yetu ya Jordan Towers ireri Elimu Center kana Aliza Plaza kwa Nkrumah Street, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Bueno, tupakithire chitena mbere kwatanira na unina ngena kuo ni atine ndia kariba mariba kudabakira kya thirikari ya Rais William Samoei Ruto kwithira ninde kirukira kya mutu yorabethirite baitara kya teyu na mimaguri barba mankira thai kintu bethirite bagetera indi yutaba kinyila angarama yoturo mabethirite gita na mbere witia Bra Martin akwithira etwira Parira gutwika thirikari ya nthiguru ya Kenya nikinyithitie mpempe cia bei nini ndeni ya nthiguru ya Kenya kenda kunyia bei ya mutu nara gutwikika bei ya mutu ni ambiritie kugwa kariba gicigo mbunge kia Marabari ugabo gutire mutu wa mbeca inini bonete kiri nduka iriri akube na bom mutu na kutulegula magana maile me 10 kwa kuba kokatu mama magana maile make bao gato kugate
tukugwa ati mutu ni mugweru kwa gutulomba thirikari ituretera mutwara ici ni kenda antu betu baomba kunyira yainde na gwetu ti mwemanu igangala na kaganjo ti mwemanu bakiaraniria na ndiki ba Nteto bariuga rukirirwe mundi barigurite mutu wa kiro ciiri ciringi 200 makibao na ciringi 100 ria 10 kirika mutu kara kanini ga kiro imwe na tutionete mutu uma ana tutije bukari ukari ate mutu tutiguone tugwe twake wa uruto tutiona mutu na kane andu kana tugulaga mutu na ututaguona babu na ndio nataka jojo ntikuona baba tutaona mutu katu tulegwire gora te mutu ukugitatia ukugwa bakiongera bauritie ndagitari William Ruto na thirikari yake gukaragata gutigira mutu uyu wa mbeca inini ugukinya maturani nontu tayari antu baingi maturani kaba kwangaika ni urana bationa no achiringi manete na muromo no ndukanite mwemanu kwa ni batumentoretra into jara ici ta kukungi ni twenda mutu ya thirikari ukinya ukugwetu ana uturicage kiripotera Weru TV mbitagwa Martin Mugambi mubango ya thirikari makaunti gutigira antu ni bakona rwiro kwana gutira maguri ya riuru ni untu ni thirikari ingi kwethera ikirera iria ndene ya thirikari kana ndene ya kaunti ya tharakani thinga bana kaunti umuthomi njukirukirwa rwari ni kanite kirore nende na mubango yo iwota kenda gutigira kari ni bokutaba ikijela wani ruwe kutira maguri ya riuru. Definitely, there's the issue of sustainability, because that is what has been lacking. Most of those are thank you. Umundi ni ntuku nene ya kwethirwa twina mibango ya kuhakikisha kwamba runchi rwetu ruria tunenganirite thiini wa community gukirukira boreholes kioski cia runchi na iria cingi tuga kuruta muburoni kwethirwa tapu ino cietu cia runchi itikunyara kira gitumaga tapu cietu inyara project ciothe iria tuthondekete tharakanithi ni ati community na thirikari ndimwe ni matena mibango meganiriru ya kuhakikisha kwamba project hiyo ni kuruthwa maintenance tap ya thuka ya ronche igeterera nginya rĩrĩa tharakanithi county ikona nafasi ya ku replace tap community tiomba kura inde muno tunayete na framework ya engagement rĩrĩa pipe ya thuka kana solar panel no wabugu ikaraga no ndo mageterera ntuko mengi muno tuona ni rahisi gũcaria company ĩrĩa ngĩomba gũtũmaintainĩra ronchi ruende mate na tatu ya kwendia ronchi kuri community kila community kare baga nikamuka nini kada gangitumika baadaye ku maintain ronchi ru ema twauga ni rahisi ronchi kuthara liko gwatikana ukire baga wauga ni shilingi 5 gu mutungi indi ruri bore onde tekethirwa ruri free indi mauntu mathukana ronchi ruturu wona ringi mieri 3 kana mieri 7 weterere tapu ithondekwa kuga antu nimetikire tugia na ownership kana kwethirwa tukiuga rwoni ronchi rwetu twetikire withero ribore onde indi kwina company igututethereria kuhakikisha kwamba rukuruthwa maintenance na magatumagira gatoka niku kanini twenda gwitikia pia ukethirwa kwina opportunity ya biashara tonto technology ya gutumika thiini wa ronchi ruru ni twa e-water smart technology kuria ukagura gatokeni tabura ugura gatokeni ka stima kana bura ugura gatokeni ka thimo wagura gatokeni ndukani wathi na kotapu niwe kirogu ugura gurite tokeni ya lita 20 mutungi niye kauma ekene binga ugutigecirie buru kathie na tokeni ugurite ya 20 icioke gutuike ga kunengera lita 40 tibombeka koguo nimenda kwira akarimadra kanithi antikona kwa kaunti ile cienge technology no to me support nonto company no iweka ina technology tema makenda ya token ikethiro le value chain nonto ro kone ga token bo buguna kioski kana area nu ya bara launch role
anake akona kanyamu kanini nontu agatethereria kwithirwa ake nekagira token cia launch kugwatikana na njira rahisi. Yes, give me yours and I give you. That's good. Like this because you'll still be reading. Wakianda mite ntere chibarabara tauni ni amao mrungamiri wa tauni nende timothe mwenda na uritie akariba kwithira nindi baikara kemiti kenda kubakuna muthiene nethirite akiwa mitire thirite kinye kyanda wa mwakeni yongirele 19 nethirite kithongo makia muchi ubunene na kukinya ni batire kumenyerwa kenda bona matunda muthiene Dennis Mugendi kato echio. Bisa ni njeru ya mucioma wa Igembe South. Urira ritheru ria gukusiria metho ruo rutheru rwa gukusia ukiri ni untu ba miti iria yanditwo kuma mwirigajo cukuru yari ya maua gwitia ntere cia ciongo. Imiti ya gintwire imega murungamiri muci Timothy Mwenda akuga bandire mianka ya ugatene thirikari ya kaunti ya Meru igwatanirite na gikundi gikumenyekana ta Igembe Focus na kairi mumenyerire la mithika Mwenda mzalendo. Imiti tombere kwanda twina partnership with thirikari ya county na ikundi gitwa Igembe Focus achore betu bara betho baki bakiritira ngwe Meru yaba gwe bakwenda kuguna tauni yo maua na twareithie kwanda mitiku na itukumba kurigana nya mheshimiwa mzalendo ura withiritwo area activist o mazingira na mitira mingi twina yoku no tutethete kwanda itukuona nya yaitwa babu giant babu na nombe to promote environmental awareness mno ito muromba nya tha ino ntubando no arekira activism ya manto environment ombe kuya kututetheria nkuluki ito gere tuminane mite to andre 3 years ago no tunatumite environment yetu mawa ya change ya mawa municipality na tha ini access tuendelete ni ya kwanda mite ringi nigenda ire kurirwe nigenda environment yetu mawa ya municipality ithira ina kanya mite ni tureterete mantu ya mesa no ntubarera na kinya thaira ni bago iba wiru no ntuito kono ithiki thaira kwarite na arua iri ntuku ingi ya kwiritania kwanda miti ingi a biashara mucine jojo ni bakuromba bakobye mbisa iji na kairi kumenyera miti iji ingi ikwandwa mite to amekabera no to amekabera mbo ndireka watikanegera miti twata waganzo alaka to baringa thimu na to amewata to mingi lobisi kije batu to nobisi ya to amira ara to ka bairo theru to nobisi to ongezi ni sama ni sumeri nainde munini oge ende sumeri ato ndo watambori sumeri aringira mwenda thimo mbori haraka eto teko cheza ende na kuanda mete na ni effort ya mheshimiwa gavana Kawira Mwangaza kuhakikisha tauni yetu ni ngari na kuhakikisha ntu wa Meru ibakoria bawiritwe uraua making Meru happy. Dennis Mugendi, Weru TV, mucine o maua kaunti ya Meru. Ngana kuna ati ikundi kana tungira boy kundi bya kurukuma kuntu mwanya gesio na ikyo bunge Igembe North batungretu ni mukarigiti wo Jis Kawira ni bedrite bakia mwana kurombo tedio kumakira tungiria bo ne rabatarite nindi bakugurukira kaitaka umara kinya kwebo kire kuruba batamba kwidira bakyo nambe okanambeche chikundi bi bakoria nindi ngabana county ya Meru Kawira Mwangaza mubunge we Elizabeth Karambuka ilemia mwana mubunge o Julius Ithatu mukutonyera no batethia kenda kinyoba okirio turone amba kwithira bakiambireria mirandi yo baguna Marion Karugi kato echio atongeria baikundiera dandandie adamweneria ni atongeria baikundi mwanya bya kurukuma giciombunge kia Igembe North araba ijekenia muungano international group batongeretwe ni murungamiri ikundi mwirio Joyce Kawira baraba osemanite interese linjoka wadini antunene kwariria mitaratara ya atongeria baikundi bio ya moya rwaria ro yari kuromba tethio kiria atongeria muno gavana wa Meru Kawira Mwangaza mubunge wa Ekuru Karambuka ilemia na kinya mubunge wa Gicioki Julius Ithatu ubatethia na kamuthitho kaukiri kundi bio bakiwa kaita ya kaambura etete na mbere kura bamwe bo batona mbeu cia kwanda kuumania na ora barumiritwe ni mathina ya muno mpara ito kumenya thina iria cionthe twina cio gavana iwo wato kwaikia no ntokaria mami wetu batwitwo tarire kenda omba kwithira witwo leli na metho yange ya mwanya ora kuolelia Meru County ito wete kinya Igembe North no takinya ito weterete kenda mboto tethia bimanto yara yonda twina jo ikundine Kawira mami eto itu ise inonto byaku ne binene kabi kwelokeria kweto Rwanda ni korarete miaka nena katora senga torati wa maloito ito mami
otora torigana kinyana bikorea otora torigana kinyana kambeo mokai toera tokiora siatere ya urerambi na miunde ate kinyabya kuanda na miunde maria ya ekwito ito kawera ito mami ato karambu kailemia kato kozoito inonto byaku ni byotoreria eyoto wanke ito eyoto tinoke otano kakamotuka korarera kanoto atombe ito tokanda kinyabwo kinyato mama nyonyi tokaria mwekoro na kwaria korenya kaboli ka mbesha kinya ngiri 5 kwa atweka kaboli ka ukateore kana nto bathena ira opitia toruo kethira mbori cieke ngabana na ngoko cieke ngabana na mbori na cieke kinya ke karambu babwe bo watana njara ekoro ba mero counting katha cia ekoro ira to kuona ito bweta kwa haraka boye botethie ekoro beto ndene yegembe not bombe obolelie na metho yange ya mwanya ikundi biubi watene biena round ya nto ngiri kinya 10 ende ni anto bate kuona otethio ito koromba mheshimiwa ngavana na ngoro ekuinyia ombe gututethia na gutwa nguku otora thirikari kaunti ugite kaeja na nguku na rio uraumite nthiguru cia ome ituraigirwo kiuga nuthie nwereke nyeraini cia kueja na nguku na mburi irokethwa umite acio nthiguru ira twikoromba cia kinya ke nthiguru ya Kenya cia Meru mheshimiwa kiambere bururi rikana ikundi bibietu bia muungano international group kiria atongeria bariwa bakia kuona kinya utethio boke na kiangaf baomba uciukiria nkuluki na baciumia kuthiria mpara na ukiabura boba kulerete metho ingwete ke karambu mbeca cia ngap kinya kethira itorombete itoromba lakini kwa atio gatoteo kinyelo kinya necio ende itokwira atire twikethira itotora koromba tutakinyelo thai karambu itokura mbeca cia ngap itwetere kuma kiri uwe na rera tweterete kuma kiri uwe tweterete mbeca cia ngap kenda tuitethia cio tuiringa cio njeki ke kinya te bombange ngira tokobwethe tomanto tonini no twekoro iba kwethira bekara ndene ukuria te bombange mwekoro asebu kinya siringi 20 wase bokwethia mwekoro asebu nya siringi 50 kana siringi ana wase bokwethia ende itokuwa woke ya mbeca cia ngapu karambu women rep urato atarere mami urato oleletie na ito wetekia wobwekerete marinda batu toyolelie tokaigwa twena inya itokuwa atere wobwe Meru county bwana ngaba na kawera na mwesimiwa weto taitumu ito moto maruare kinya we kinya ke babwe na umbunge ethera ke oleli kundi na metho ya mwanya no nto kuwa ekoro ibaba kama tete thena cionthe mecie ito mami ato karambu kailemia kato kozoito inonto byaku ni byotoreria eyoto wanke ito eyoto tinoke otano kakamotuka korarera kato weta ekundi ka muungano international group Meru county kato weta ito eyoto wanke na toko zoazoe na tukumeke barene yaku tuibwa mothutera ya mwana yora ibaswakerina kiripotera Weru TV kuma Lenjoka wadini Antunene Gembe North beta wa Marion Karugi wa Kenywa Safaricom Foundation rangiro Meru ni betrete nende bakilungaira na barabedera nende bakiria ya mitaene kumantere mwanya Meru irio mjini makutano na jamii muskenda bakongwira na bomweri yo mutheru nende yo kwichiata na kuromba yo Ramadan yara nende betrete baitera kiana bana sabuni irio na intubinge kadumba na kinyakuri antu bedere nende bakiruta na iria kende bukenanira na barabati na biomo tugikareka twende twei Kambuni ya Safaricom rwangirwa kaunti ya Meru niriongerete ana mwanya bakumakire moskitu jwa mjini makutano na jamii bakibaguna na into kadomba bibya korowa mwena sabuni araba kiadia bisa bakumakire kambuni eje baugite no kamo bango yo Safaricom Foundation jonete bakungure na isura mwedi jojo Ramadhani mwika pamoja na watoto katika mwezi wa Ramadhani kwa kuonyesha upendo katika jamii yetu na pia kwa ndugu zetu Waislamu. Tunashukuru sana leo tumefika hapa ndio tujumuike na wao. Twaletera na baba into bya Korea. Twina mchere, twabaletera maguta because under Safaricom Foundation itutha twina initiative ita tuinuane. Ke tuinuane tuthetha iri antu bonde ge society, tuthetha twina senditia kutethia baba tego chiomba akinya tugakira nto irasi tugakira nto masibitari kuruki bakiongera ni barombete akariba Meru kurumira kambuni eje ya Safaricom bakiuga ni kambuni rina mayoga jama ingi kiribo na kuruki ni maya kambuni rigo choke guoko ntureni. Kama Safaricom tunaamini katika kuinuana katika jamii, upendo, na ndio manake tunawaambia Safaricom is for you. Tunaendelea kuambia wateja wetu tuendelea kutumia Safaricom
ndiposa tuendelee kushikana pamoja. Batu tomba kuna antu bende kutumira Safaricom, tonto batu Safaricom ito give back to society. Taiji tuna different different packages ala tokuga ito kuduganiria kila mtu depending na level wewe. Nyethera oteko chumba tuna offers that ya tunukiwa ala antuko ito kuga inyoenda kuringa thimu wiringa na chiringi makienda ekemo. So kainya start 444# na kienda ke 1 minute ukakall na 1 bob per minute. Kama saa hii vile unajua internet ni kila kitu. Watoto wanatumia hiyo kusoma, tunatumia kufanya research. So internet inatusaidia kwa vitu mingi. So tuko na proposition mingi sana. Tuko na go monthly yenye unakuwa unatunukiwa for month. Tutembelee pale star 544# then tupate hizi all these goodies. Na muthiene kiri barabagu nikite na mobango joni nkathosha mwanya kire kambuni eje. Tunasema kwamba hongera sana kwa Safaricom na Mungu pia awazidishie kila la kheri pamoja na Waislamu wote. Safaricom kwa miaka mingi sana wamekuwa wakisaidia na leo wamekuja kutuangalia, kutukumbuka na tunaaminiana na service zao. Turudishie shukrani wenzetu wa Safaricom kwa ile jukumu wamechukua kututembelea hapa, na tunaomba pia wafadhili wengine pia wachukue hiyo responsibility ya kuja kutembelea institution kama hii, na pia tunashukuru Mwenyezi Mungu awazidishie kwa hiyo juhudi amefanya ya kuja kutembelea hapa. Kiripotera Nteto Weru kuma mutindo agishigo mbunge kya North Imenti area kwa rieto ni Mutugi Kare. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Ngine kuna atinende arimi bamarigo na kinyari vibango kuna ngambe kumantere cha kaunti ya darakaniri nteri chode wedrite nende tukaruari bakiona uguni na madagara kidraiba tedera kya kongela na kinyo kure biachara chionkuruki rekuma kimurandi yogutedia arimi yo ASDSP bawatanite na dirikari ya kaunti ya darakaniri ni murandi kinyo tongereto ni minister wa rumi dirikari ne ya kaunti unwe Jwenjagi. Ndeni ya chukuru ya manto megie uremi ya etogoro ara minister wa uremi wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Njwenjagi Kaithungu atongeretie wejanibo mitambo na intobia gutetheria kwagirithia uremi bwa ndigu na urithi bwa nguku na ng'ombe cia iria hamwe na wendia bwa intobira biumanagia na urithi bubu utethio burabo ujite gukurukira ikundi ya utetheria kwagirithia uremi kia ASDSP. Njwe ariuga gukurukira mubango jo aremi ba kaunti no ibakinyite matagaria manene kiri kwagirithia urimi biashara. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni umbite gutethia arimi na marigo matinyia 50,000 lakini tutuma gwikara tukiguraga na aria tugacoka tukaletera arimi nigo tuthire tuga riu twi produce marigo guku Tharaka Nithi koguo kathinkio ukathi ntula itagwa mbeani au itagwa banana ki muthambi utikacha ukethera production ya marigo in thousands 50,000 nonto guti story ya gwithia Jomo Kenyatta kairi na guti story ya kuthikalo kairi guswa marigo tuka produce within this county. Ariuga bota thirikari bari na muoroto wa kwagirithagia maketha mbere maumagaruka gwa thokoni ciome ya county kenda arimi bonaga maumithio. Apart from kuluta ndigo jia kwila thokoni Mombasa na thokoni Nairobi tukailuthira value addition twambiririe kunywa mutu na kurutha nkima na indo yuji ingi tukiumba kubanga gwitukira ku dry. Unakuta mkulima anaitania ndizi ile anatuita ati amekosa soko ni bunch ya 80 kgs na anaitana so roundly na akona bunch just moja, so tumekuwa na shida ya volumes. So productivity has been very key in our program. Ariuga ukurukira mubango jo arithi wa ng'ombe cia ibatethekete muno kumania na machini cia kuthondeka silage arabagaigaga area wakagita karaja bakirejaga ng'ombe kiutha tene arathara ya umagira mindani no ntubwa kwaga utaramu tabubu bwa kiindi. Riu twi kama area rari kumagara lithiete processor twina ngiriega na rimwe rya mugwanja, lakini we would harvest like twice or thrice ketho ng'ombe jetu ikanyira, lakini gintu kila nakio kigiritie ng'ombe jetu inyira
ni kwethirwa tari uri ale amba kuingia muno yambiririe kuonera migunda na riri ngiri kiuvangirwaga because no tweterere tutitugateme twirire ng'ombe. But we have to have technologies. Ontobongi burabotetheretwe anene imubango jono urethi bwanguku. We have supported farmers with certified seeds janguku ya over 200,000. Nguko ila jina matulani ikita kwa nguko ya kisasa. Baraba peto mitambo eno bakiura gwa bamerutithia wira kenda itakigwa ire achara kirebo na kirithirikari. Kuna kuanga na fomu ya kusema munasema ya kwamba tusipotumia zile machines tumepewa, the department of waziri has the permission to come for them. Sawa sawa. Tutachukua tupatie vikundi vingine ambavyo vitaweza kufanyisha kazi. Kwa hivyo ukipewa machini tafadhali si ya kuweka store. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Right on angelo kunati muthenyeru arige kundike mwekya arimi na ndijieto ne ndendarene ya hawe CBO ibedrete bakya mukaira moritani yorimi bakinende burabamba kwedira kinyaba kyongela goro ya marigo atungire mwanya bare mubunge we Kuru County ne Amero Karambo kaile miora wa RCS Margaret Kobia nginya minister wandu kimbiri na mumbire Meru nuna itarife dibakwedrete bakinya kenda kwambararia mambura ya hii kikundi ya mama ndio pilot ya kufanya ile tunaita value addition. Kwa sababu sitaki wa mama tuwe tunakaa hapo tu kebiorore amwe tuteo songa. Ni mubunge wekuru waja kaunti ya Meru Elizabeth Keremia na aru agikinya thoko ne andare ne gutirima na ikundi kiandare na ewe CBO bari na moroto jo gukiro ritani bwege kimera kedi go bokinande kenda gukiria nkuru kikimera ke na adaka Iremia kugwatana na ikundi bingi mwanya byo thunduria na tongeria kathomba kuma kaunti je na kuringana uthunduria bone ne kaunti ya Meru ni etongerete kirorimi ba marigo na gwikinyira mwaka jwa 2022 arimi ba marigo bari 2,200 bari mite marigo ikangiri kenda na 700. We have a lot of bananas in this South Imenti. Atongeria baba kiaria ne bogite moto jo ne gotigira arimi ba marigo ni bakuona kigina ekega kumane no rimi bobo wende na marigo. So at times they are not able to expose their produce, and I promise them we shall do something with your assistance, Mama County. Kinya wamba gosimenya no ntono kwigwa wena besha endo wena okya umuntu kinya kana kara muntu weto mima gakwagerie to mino nturi mwekuru ene wena besha mubukone ugo ateguote didioro kwenda ikyo gotubatuga kaba tukejaja tukamenya utafiti ile imefanywa na University of Nairobi, especially we have wakina mama wamekuwa kwa groups lakini wana facing problem ya financing business zao market. Sasa tunataka nyinyi mkikua hapa mnachukua simu mnaona market iko wapi. Challenge ile tu inayo mono ithoko na thoko unaandike ja gutethia batu tumba kwithiro kile tukwanda na ara miundene ige kuleta faida kinjamii chetu no tukomba kuria fees tukomba inyagutithithiria mantu jetu twingwa za ekuru tukomba gukiria jamii na all that is going to help in the development of our county and our country at large. Mkoro kika Iremia na ugite nande barenda kwethira kuri na factory ya marigo Antone aja kenda gukiria urimi bo marigo jetu kenda ekuru wamba gwikira mbeca nyingi mubukone marigo nyano twendie bwega bigirwora Mr. Kirera ugire no twendie marigo tuthe twina thoko yetu twingwa kiumbe inyana ara Nairobi aria antu bauba Nairobi bakeja kugura not necessarily beja marori yao ainya tukagura marori gotebua twapaka makatonine yeta China kana ara cheta na muthiene kiremse wetu rare na ugite ni bakwarina na tongera bathirikari nene na bakaunti ya Meru gutigira thoko eji andarene ni kurugurwa thoko eji tulayas with the national government no tutumba urugura thoko eji tuli county government alone. This is a project that is owned by two, so tukabwira in due course they atumba urugura thoko eji kenda antu betu bomba kwendia marigo jao
from this place. Kumandalene wandini abogeta istige shigombunge kia South Imenti nke report ratito shewero ya kwa rito ni Mutugi Kare. Waindia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Right, naona tukita tuikera katanta kiendera chetu ni bana onto bakuthira kiona unete kanya kwithira nindi watanirita na ni mwankiro tomba kwithira tuikinya indi irando ria kuno mwanka mbithira nkiria on nagala oro mwe twethira nindi twina tushuguli twetu bo mawa na ndona botha chieta muno indamwira murume ku tuka ruko muchore okwaria twetha tumukethie muchore okweta ba mauta ndano mwite Pastor Morris Mauta. Tata kwa Mauta natoa toeni mabo ya tokunda chai ndwende kalawa ikwa kwivyo karangwa ambathambira murume nyotirwero ya kwivigurua nenya Mauta matwira ndakacha kwa boete irwero etere itwaurwe twekore kwambiria kura ai kalawa ambiria kuri ai tokana thai tamenya yo kwivua kwenda kuwa gate kwenda kuwa oma Mauta atwira bombo nyingo ato impio bwanite nyumba ina kurara twari twekura ma chapati na nyama na toa boe ya mamurire we me nyama tuchiona ari momo aka na takalawo kwa koitorumite boe anti kurongochia tonu atu kama mo muntu nyumba ekiendu tuko kintu thainyanya ngaikwa kangili taigwa ma ai kiune kiri kiawa nturite boe ya ma tu Mauta ma inyana turite na kalai tiri makalawe twawete mwiko ekirwiro tamuria murume imbi na ria uari kechunguria nyama au akwe kindu ndonera iro nkwenganite ario bonere kindu ama mione kindu kicheno kwa chunguria nyama wache manienu akwira Maureen Kome nukari mwana twa madithia na ningetwa Phineas Imana ithawe no tukobetwa chamani arurukire kimubango yakugukia